se bia no ebehu se anadwokra na asem ni nyina na maka ni mwenchi ede aye nnwuma ma Medimafo Herbal Hospital nintino eho ye nkoho ensamfa yare no mabiem Dr. Time Daso ene de Time Daso Junior ena ba awone ye eba bedi nkomo ganafo ye mamu nyina afihia pa afisese na wakuma mu mpaye no okasie aye ama broso na ye onwanwa ne yetenkwam ne nyina ye hu adanse no radi hira mu nyina baako mu ne aye adwuma che na mi hira mu pa bebre ne entemo nka yeti bi no nka ebi mu send message no ne ade ya appreciate mo pa berafo no peme mu ache mejo so na me mu official panso afi enkomisan ye ho entimi san ye ho isan ye ho de ase ye ni ho ti afi nkometo ye sa mu okay ni afi nkometo ye sa na bibi agina mu kama na hodin bibia so ho ye sure say Dr. Time Daso adwuma de na dru okota kwa bi mo yes nyame adoma no pay ya Dr. Tenase yes e wotakwa ene ni ochina aha e wotakwa Palace Hall yes and on the 17th and ochina on the 18th aha Dr. Tenase e wotakwa Palace Hall and Dr. Tenase e wotakwa nti anopai no me no ka say ya no nso aba pa ho meet ye du no nso ye Dr. Tenase bibia ye set enso e wotakwa yeni ho nkomo kakra na afifa to aso me da se mafia se de odi kan ye no Dr. Time Daso opani kwankyerefo da Medimafo Herbal Hospital na onyame da ne ho adide kire no no kire ne se onfa haban enubina ahodo ne nuhini emfa nsa yareye no eno no watena ne nkwaba mu ama efri kumase abankran ebe nkran no eno ho ne se da bi nipa dodo na ho a ne hyentiade a odi be free kura na se ho be ba nkran na kumase no eno kura ya ade mu ebi obetumi ase be 300 cedis 200 Ghana cedis eno nti ena na den Doctor says sana tie dia ena na takwa mo western region nyina no o hia mo watakwa said be ya transportation lorry fare wo de be free ho ede be ba kumase ana be free ho ede be ba nkran no sa transportation no obehwe na watumi aboa na enhye tumi akoso said be ya sa transporter wo so de ba no ene na sese no fasika kakra bi fa ka ho na fa be gya yaresa e wo Medimafo Herbal Hospital enti eti akra enu nti mentua lorry fare emfa mfiri on makumase e obra Dr. Ato a wona e ho na de ba ko say ene day on the 17th Dr. Atna say e Palace Hall na fe krampon so no obesan to so e wo abo so town hall no so no ni nyina ebetumi akoso ma bibia tumi aboa na ekoba na sade a e wo say nipa da sani a wo ba Medimafo Herbal Hospital wonya rehemu say ampa ekwan bia so no onyame e wo tumi sen haban nu bina ni nkuhina wode amma Dr. Time Daso no ye de bi ma ona afi de asa oyare e o Medimafo Herbal Hospital nti anopai obi a waba ho bia nkan hu se de bia nkan akọ ayarasa bia bia obi ho a ugwa akoya lab no akotwa scan yes ko okina na waba no mpa cho nyame ya adom na Dr. Tena so na e wo takwa Palace Hall no de tena se e pekin kan bibia e pekin kan ho sa oba ne ya kan kiro se kotwa scan na pacho e pekin kan e gina hoje oje ya na ya mu oduru afi say lab na oso ye ne e otakwa Palace Hall mpa cho de tie no say okwaya lab na pekin kran u gina ho no agye ne amu oduru sika akra bi na Dr. Sefa bra na beje wa yaresa sanopai na ohwe na aban potep ho ba bia ye ma me makuafo ye nuanom mu amodo tomatoes ni nuoma hodo no ebere na e wo so oba Medimafo Herbal Hospital nani esanse ya na e ka se enatwa mu adaben e na obetumi asan so hia Dr. Time Daso e wotakwa biem eno nti so ofo sa akwanya we so obi a o ma Medimafo Herbal Hospital anopai wo ba e 70 Ghana cedis ene ya de ye o card ne de amawo na Medimafo Herbal Hospital ni consultation fee say dey we abeko hospital ni aka kire say consultation say na abehu doctor na 400 Ghana cedis and 495 and 500 but Medimafo Herbal Hospital ntisa ne tie say sa sika nke de bejo consultation fee no enka fa sa sika krona no fa kakra bi ka ho na afa yemfa nsa yare enu ntinom say scan say lab na wutwa scan na abetu aka na ya card the amount uwie na ni doctor di nkomo a doctor na be kire say kotwa scan na ko lab uwie ya na ka kire say
ebia weni ehu oni peduanom anu nti doctor de bosome ba ko bosome mienu na de hwe wo na wabo aduro enti ono obeka kiro se obia fa 800 na 1000 Ghana cedi bosome mienu ni nyina na ye de hwe wo pa jo ma me sika kita obia se 300 cedi 400 Ghana cedi de ma no wamo aduro na otwe mienu ankonko yiso aduro ma me ade ba ko no se onyankopon ewotumi enti na oka se ye ni aduaba ne fa haban no mfa nse ho yare Ejran ka nyame se obekọ 2 weeks time obesan aba no pa cha na oyare no obi wo ho ana na yare na ekọ obi nso de osisese kra de aba for mentehwe kra ni nyina eche no eye se aseda ne de mu onyame esan se ose Medimafo fi Samaria enkanso nkabo esanyare wa hodo nyina anopai wuntu anamo ma ya mpa cha eye takwa Palace Hall Roman Catholic asori no Palace Hall eho asama making into direction era me de ama no nyame adoma and that 17th Ochina on the 18th, no, Dr. Transe El Palaso, El Takwa. On the 19th, no, I say Aboso, Takwa Aboso, on the 19th, Friday. Dr. Bepi wa Takwa Aboso Town Hall, a Hona Dr. Betranse El Friday, no, and Untinyami Aduma, Moa Aboso, no, Opa, me ha home, Takwa Ankasa, train El Aboso on Friday. Nyami Aduma Dr. Beba ho. Asami ya kan o penchire mo ahodo bia wa takwa na Dr. Aba no ho a. Obefre number se wo TV no so no 0244 77 4282 0244 77 4282 afi 0500 727215 0500 727215 ebia o me takwa ho ba bia wo nkran na Kumase bronya bosome mu pacha o pese obagie aduro be bosome na wo kwa pacha obra se Kumase na obe obetima Kumase e ya kra obetima bapoko ase mayira bra efiri na ya koya ni amu aduro na ye mfitu memfa yare mfa nkowura 2026 mu e ma yare infections ahodo ndokro na mfa nkowura 2026 mu e mfa nkosa nkofo yese bra Medimafo Herbal hospital ne ntu ase mfa mawo nyame adoma hye no so ma me say Friday on the 19th December no 19th no de tie no say Dr. Betana say e opoko ase mayira premium service we premium service chencherenche no mpacho ba so de tie say wan hwe yi a na premium service we on the 19th no ye ba na ebi ama akra biem until next year and to take his opportunity we na on the 19th no mpacho bra be share Dr. Time da so ewo bra appointment basis macho obehu doctor no oye minister oye MP oye busy wontumi ntena fa akọ enu ntino person be share doctor obi o se person ba after 4 obi se person ba after 5 after 6 macho akwanya no wo ho eduru bre se ya macho abi bia doctor obi o bankran ebebe premium service appointment service se osusu sa da no muhia pa amase madaje nti na mo be share Dr. Time da so wo a wo person be share doctor on appointment on the 19th no pacho fa number si na free e number ba akopɛ baranye de o team no so de me be boy e na fa na free for appointment o ma hoda 200 Ghana cedis na obetua na afei ya book you no aba be share Dr. Time da so on Friday nyame adoma ene se enewuko ochene ya wo fie asem na meke enu nti je number no na free 0591 20 2375 appointment number na mebo no 0591 20 2375 pajofra no pay ya na ya ma time aba be share Dr. Time da so ma me papa e de tie no say said the time your doctor can say said the dotie anka onwemfo nsem no onyame nti oyare na anka oso da biarada na bra o kan se anka tete atempon no se kwan dada no ekwan ben ya tete no kwan ya na yefo so se ya ho yare ye din haba ma se ya ho yare no ene Dr. Time da so wadane ani eno nti na time bi ka say onam holistic approach so scientifically eno onam na afi ode hwe wo eno nti na oba Medimafo Herbal hospital sa wo ba no pay say Kumase say yankran say atakwa pacho de atia no say doctor mfiti prakope ma waduro nye so obeka say osisi otine power ne ya ma waduro ade ba ko say Dr. Time da so be hwehwe ni paduanum wo hu hawo no ba bi afiri ba ye de ntine nam so ma sabre osisi achia sabre mpo so anya sciatica sabre o kidney enseye sabre o ba ma ntumi nsore ne ntumi nya adwuma oba wo so ni atenka nam de enso na akwakofa sa ha no de aba oba o mense se ntumi ma afa bi o ba nketenkete ade ntine nam so ma ba ye yesa nhwemo no wi a ansa ne amoduro de atia no say anya machine de ugina so ena anya sa bia machine mana massage no eno na esa yare ba yare sa wo twani ampo nyankopon nsem eno no apone bi de ama Dr. Time da so say
awie bremo onfa enhaban enubera ni nuhine emfa nsa obi biara oba Medimafo Herbal Hospital no yare anope so wotemenka Dr. Time da so e watakwa Palace Hall takwa Palace Hall Roman Catholic asori hwa Palace Hall ho na doctor tenase ene ne wo chena nti se ne na wo hwe me ene bi ene pe na wo te na ayi later man pa chena no patututu no aba ho ana abetumi kra ba beda ho na anwumere o chena nyame adoma no pa ne ahwe na wokọ kuma asenso na wo benya mpa chobra kuma ase ebu akwa atwoma agu school junction afe enkanfo nyina wo Central Region Eastern Region Volta Greater Accra enyina eba poko asemayira obisi mikuta meka na meba mesida ba Medimafo Herbal Hospital eno so be Google map no so no abo Medimafo Herbal Hospital Accra edo obeba afe kuma ase na obenya okwa Google map no abo Medimafo Herbal Hospital kuma ase na afe edo aba no aba beji ayarehwe medika ka kire o se emema dodo na ho maboka afe mu nyina watuatua sika ebie no wasandi sika eko school mu fatia school fees fadidi afe December ye makwan oba no free bia se nursing training no wo free ba se training college no wo teacher training no wo ba bia wo bia na mpo no so ye adwuma wo ba bia mpa cho wo ba fie memme toto mpa pa so emmedi no ho agoro pa cho bra Medimafo Herbal Hospital ne mo wo amane no wo abrochire wo ba fie afimu December no waba awa hodo e wo ho no etora bia wo ya bema okwada kura wo ntumi na ade no kura ntimi mpaja ne mu ena tumi aye adwuma bra Medimafo Herbal Hospital waba Ghana mientuti wansa no wakọ eduro ebetuma ma bi ma asade akọ oye oba uniba ewa wo amana ne wa kwantrum eba no ntumi ma bra Medimafo Herbal Hospital nshranka nyame se onyame enam Dr. Time da soso eba no nsa betumi akami sa wo ba Medimafo Herbal Hospital na sa wo ankasa na ebia ohaw bi ne wo ye funu no mti na ntumi ngo ba pacho awo do Dr. Nyisika na mbom no so ohaw bi oho a otuti ohaw ro owi a mo awo do for free na so watumi awo afa ho afa ba mentena se niam obonini ntena se me kan kiro se wo anwo bada wo ya be ma nso na mpacho wo ahwa wo nkwamo no agene wako baabi ya tests ahodo aka kiro se nkwamo na agena me kan kiro da bia se gova haban ya eduro kase bara wo nsho da nim so sa bra Medimafo Herbal Hospital ne mo afa obi wo asiatica e wono so obi na nteka kra no abere obi akoma abo ne pere obi wana ne nsa amu ase ananse na echeme obi da sori no pa so de ne nan besi fom kra aya asem oba Medimafo Herbal Hospital aye hwa aboa yeso wanya fatty liver na ana wanya cancer bi woni paduanom tembia me ka kiro se menyere ya aduro kase sanso aya ade a ya ensasa odi hu agro ba oba Medimafo Herbal Hospital nyankopon to minti onam haban ni no bena hodo so yesa yare atu ase de afiri so wanya diabetes eno nti so wo ya diabetic nti wadwina wo ye wu tembia Medimafo Herbal Hospital ye ba afiri so a ye mebobo scientific name edia kase anwe ye a woto okora na no kura kun obo so ba gene ho sa na de afam to na nanom won se de ba de say to na mo na bra Medimafo Herbal Hospital onyame wo tumi se ayaresa tumi ode ama Dr. Time da so wo ebi ba so be ma na okọ nso na no 38 good times afibia na okọ ba akọ bara okọ si sa na hoto no bara ba Medimafo Herbal Hospital unya maaye wo so yare no eni anu aduro mpacho ewanu aduro obi a ontumi ma Medimafo Herbal Hospital no eye obi a watwo na nanom wonse do nipa na wu amfane ma Medimafo na se nipa ne nwui na koma no ewo ho na eye adwuma de oyan so be wuram ewo Medimafo Herbal Hospital so eye na atumi ne ahwa abowo me se na me na okase doctor watakwa Palace Hall takwa Palace Hall kosia Dr. Time da so ochina obasa atena se wo ho Friday ye kwatakwa aboso eye Medimafo Herbal Hospital Dr. Time da so no on Friday on the 19th no pacho ochina chi premium service ebe so doctor ebe tena se na wahwe wo mu a wo mu ba on appointment based into their friend number me boso yi 0591 202375 0591202375 yedi ansam ne nyina adisi esan sabire ho ye ni nka so ba me kan kire o se wo pe baabi a ayaresa papa ewo ho na ebetumi ahwe ne agiche so ye wo animdefo ne nurse fo be bo wo a eye Medimafo Herbal Hospital Dr. Time eda so number what TV no so betumi afra at any time now ni doctor edi ahia kai national so say bronya bosom ye mfa yare emfa nwura 2026 ma me ye beda ase no yes ye da say nti Medimafo Herbal Hospital na yete wo enkano na Franco Trading Enterprise and so eni Mr. wo phones ene ho akade yemmo enwura Franco Trading Enterprise na yenkope bi say ye Nokia na ye Samsung iPhones smart TVs tabletop fridges Franco air conditioning nyina no ye will be CCTV camera no me do for Mr. Judy SCA na intume mo ba bia wonam bia no
ubetumi na waye wahunu nia ekoso ewo wachi ntifre ye Franco wo 0246422338 0246422338 and 0555939311 0555939311 now when Franco Trading Enterprise di enkomwe St. Andrew Senior High School yes special admission ama SHS 3 for no nyina ebi a wase no 2025 the English and math science and shada nkoyi ama wose the open mesro awofo ne abatamfo woni encher St. Andrew Senior High School yes special admission e de ama wo mo sabeya obetumi atwa no once and for all na atumi aboa St. Andrew Senior High School ebi wa simfosu mankesim niwe dubiase dunkwa wono fe shama Seshi asanye so ebi ewo ho ye St. Andrew Senior High School nkasa wa 0244696911 0244696911 and 0207891009 0207891009 December campaign ekoso hwamwa gold ball jewelry and on see December one person bia we here asumade di gold na ye ring and niema hudo nyina ye di gold aye ne December campaign we fan hushem because discount ewo ho wo to ye chewade ye set it so e di amount shano so Ghana yankasa yen gold pure gold yen kofa baby yen free baby ne de ba haya ene ye wo gold ball jewelry ho nti de wo pe bia wo ring no eye life nti eni kwan se wo yiyi ne sa na say gold papa wo de bedware wo de be obi bia de etia ne tie eni nti ko won showroom bia wonim na kokoje wo de wo ho sisi na mowa nti de yedru so no ma yenhwe yen birthday celebrant no Awurade aya de ye ne wo mo eni birthday no e da Awurade ase ene na wo chepepepe na no ato ata engineer and the birthday ti e hono me de beba ai nti happy birthday nkoma Kofi Broni way free Pasolone Maxwell and our day Emma Kofi Broni happy birthday ready show ready nyo kese ready ntine mu nchiro ma so fra domu enko adomodo kwana me e wasasi so happy birthday nkoma Dorothy way free o papa Patrick in Lumumba Aguna Swedro and I always show Dorothy a happy birthday. A ready show on your kese, a ready masu fra dumu and call Adumu. Happy birthday and call Francis Atia Reddington and Moon show, a ready your kese, or Mawuni Kwana May. On her so down who Emma Semini, Bememua who drove for power, my May Belinda Al Hassan. And oh papa ne wunu amunina and I will show Francis Atia a happy birthday. Happy blessed birthday nkoma Asantewa CEO awada ofi GH Asantewa Erade show pa oba Asantewa Erade no kese na sidie die enkoso enwo ho kika wa bia ma woni pedua mu na Erade de obekodo obeba bia happy birthday. Happy birthday, nkoma very reverend father Kofi Obin Ofosu. Very reverend father Kofi Obin Ofosu, Diocesan Administrative and Synod Secretary, Anglican Diocesan Koforidua. Penny Unkwaso yire papa bi Mercy, and Mano Beatrice, Rosemary, Sylvia, Ishmael, Belinda. And all we will show papa happy birthday. Radinyo kesi du kwana me ne hu mofra ni na ye die and won koso radisha pa kuzobe kesi. Happy birthday nkoma the most amazing person I know, Fidelia Owokaswa. Samekai. Amazing appeal ne de na ekopia sound department. And I always say Fidelia Owokaswa happy birthday. As a Kobi de Caswan Wato. It's Fidelia, on Paso, rather than sending which on your kessy. This is obey kessy pa.
Happy birthday, Nkoma Reverend Benjamin Echampon. Reverend Benjamin Echampon. Eradi Shia no nkoso anye kese. Eradi bambo no nkoso anye kese. Enfamao. I say Reverend Benjamin Echampon de ne picture no ama. Ana afedi aba. Ne papa onkwaso. Onkwaso eradi Shia onye kese. Ozi se obeye kese pa. Ti yembede celebrant no omunyina ni yeda se omre eno wadaji a wode ma yei yeda masi o ehu de enyemo da boat me sure se nyame adom ho ye Dr. Kofi Ejenim Boatsen 70 solid years erade nya okese pa ene na awotwe mi gira mu den mana na ato ata engineer onso di na woda 24th born no onkwaso ate erade ntine no mo encho pa everyone's mo yema na ye fe tona night mo yema na ye fe broso wona ba ye nyina yeda mo ase women ministry executive so mo da mo ase some ba ma na ye fe ya so pani Reverend Benjamin tete wona oyire papa bi oba Grace nyame onhiramo shiramo pa oba ye bia no yeda mo ase ye bom pa ye se afedan so nkwa hoden wo ho na yasa ye kama emoji nyame shirawo my sister Penny Dinah Entry Hamilton onyame onshira papa eno mo mane ye fedodo mo mane ye fe ewie na package goyi edi kofi oba Penny onkwaso ye ni somo dodo midi afia amankwa tamaklo mambo atima ye krado awon se papa bi no de to aso edi amaye mambo atima ni secret maybe amamwate isi ahofo na no odin tumsa sumdue ofie Mr. Isaac Hassan nyamisha party nhunu oba hwe problem ni ho wa wasumbejo oba na nso asumbejo no ebi na ekoso mambo atema afie problem ni ho kra enti enu ano no medi afia amankwa tamaklo me director Sarah me chia wa no pay why me chia pa also ya de ne ya ye steady ho na mi shraw na onye okese ne guys ni na mo ya de Minister Welbeck ampedu woni we be hwede o mane ye ne kama ibia ne achi bia ye de ti me da mo ase edi ne de say Kaswa Beyonce OPD jinem Richmond Ofori jinem Adom habitually kama ojinem ena de wabe oso yo so for say wo de oso fu onu so ho Isaac nso ye adwuma ena Henry so ho Henry omo ya de na Stop Born Academy omo ya de mabwat my crado etwaso